Uvalalje Kamenica dze ostavljanjem kolo 20 žitelje, a na dakedišnju mladež dohadujuljem rozvaljenjiska dakedišnje školi, dva jedini mladi familiji še namahaju začuvac i otrimac autohtoni fajti statku. Vunu dajemo dole u Dimitrovgrad, ima jedan privatnik, pa kod njega odnesemo i onda možeš da uzneš kod njega, tamo ima ambolije, ima jedno drugo, tako da, a i za vunjene čarape, za vunjeni džemperi. Znači sa vunom nema problema, ima otkupa? Pa za sad ne znam, još ih nismo šišali, ali kad budemo krenuli sa šišanjem, onda ćemo da vidimo za vunu. Slovo o autohtoni fajtoh ovcoh karakačankoh i balkanskih kozoh, ktori i jedni i drugi maju smačne meso i bars kvalitetne mlijeko. Ovci davaju ljem litru mlijeka, ali je bars masnovo, za storo vjedno s kožim, pa rasti pravja peršoklasni sir. Svoj produkt predavaju po okoljisku, a mušterijim i restorani i valalski gazdovstva, ktori še zanimaju za valalskim turizmom, ktori pomali dostava rozmah.